Sibit hakapol steng senia kata hakapol kar steng on sedang ke jingit kai baar jong ke kuarter final. Kata ke Spain Persia ya ke Belgium. Te paralog menta alingin page ya ke history lengkot jong kini ki artli kiri ha ke FIFA World Cup. Te paralog hakawanin kong alingin page wa ya ke history lengkot jong ke Spain. Mat ke Spain kalau kum kuai ke tim ke bala benanam ha ke history jong ke FIFA World Cup. Mat ke sin ke ba ke Spain ke yo yelekan kong ha ke FIFA World Cup kadai ke FIFA World Cup jong usnem siejar kendai spa lai pesau. Berhadin kane ke Spain kala long kum kuai ke tim ke baklan bor baha ha ke FIFA World Cup. Henry ke FIFA World Cup ke bak mentam na bentakin nong Christian jong ke Spain kadai usnem arhajar shipau. Tak ke Spain kala banra ya kane ke FIFA World Cup ha une usnem tak ke penli ke Netherlands da sigul lanot ha ke final. Pada Spain kala long tang maka katakari hadau ba Europe ke job ya bod ya ke FIFA World Cup bat ya ke Euro. Pada Spain kalau nguruk kata ke tim ke benanam ha ya kuru komir ka jongka kata ketiki taka. Henry ke Belgium ru kalau kum kuai ke tim ke baklan ha pada ke benanam ha ke history jong ke FIFA World Cup. Dak ke Belgium kalau yo benyelekan kong ha ke FIFA World Cup kadai usnem siejar kendai spa lai pau kabadai ke snem kabala syem kong ya ke FIFA World Cup. Henry ke Belgium kam sempat la job ya ke FIFA World Cup watang season ro ha ke history jongka. Henry ke sin ke ba ke Belgium ke poi jingai ke FIFA World Cup kadai ke FIFA World Cup jong usnem arhajar kat pra dak ba kalawan ha ke kerdan balai dak ba kalalaban pelim ke England da argulanot ha ke jinga kini kerdan balai. Tementa alingin pejno ya ke jinga kendo jong kini ki artli ki tim ha ke history jongki. Kini ki artli ki tim ha ke history jongki kila kendo kumba arplay sen AA. Pada Spain kalalaban pelim ke Belgium kumba kat arsen AA. Kat ba ke Belgium pat kalalaban pelim ke Spain tang san sen AA. Panru sen kila kudno da ke jing ya kat. Henry ke FIFA World Cup kini ki artli ki tim kila kendo tang arsen. Pada jinga kendo benikong jongki ha ke FIFA World Cup kadai ke FIFA World Cup jong usnem siejar kendai spa prapun reu kata ke kuarter final pada kene ke jinga kai kini bar atlik tim kila kudno da ke jinga kat pada raino ke penalty shootout pada ke penalty shootout ke Belgium kala penli ke Spain da san gol la sau. Pada ke jinga kendo bar jongki ha ke FIFA World Cup kadai ke FIFA World Cup jong usnem siejar kendai spa kendai pau kata haka group stage ke bala penlong hari Itali. Pada kane ke jingir kai ke Spain kala laban penlim ke Belgium da argol away. Pada ke jingir kenduk ke keduk jong kini ki artli ki tim kadai ke jingir kai parlok jong usnem arhajar arpau. Tak ke bah kane ke jingir kai ke Spain kala penlim ke Belgium da argol lanot. Pada menta haka ne ke FIFA World Cup menta usnem ke Spain kum katakari ke berara ya ke FIFA World Cup season kadang kita ke jingkerman panra biang ke FIFA World Cup panleng ba ke jingdon jongka ya kirangi lekai ki bapau ba kum Lamine Yamal u Pedri u Rodri u Nico William u Gavi berkiwei ke Spain menta usnem kalau kum kita ke favorite pan yora ya kane ke FIFA World Cup. Kad ba ke Belgium pat leng ba ke jingdon jongka ya kirangi lekai ki bal experience ba kum Kevin De Bruyne Lukaku Courtois berkiwei ke Belgium kan pen ish ke partai ya ke jingdon jongka ya kirangi lekai gibra experience ba pakila pan compete ha ke biggest stage kata ha ke FIFA World Cup. Te paralog kat kum ke jingpe jongpi na peng kini ki artli ki tim mano trai ban yokur ya ke nam job pan yorung sya ke semi final. Lahato ke Spain leng ba ke jingdon jongka ya kirangi lekai gibran kena ba kalaan eman penlim ya ke Belgium. Lane hato ke Belgium leng ba ke jingdon jongka ya kirangi lekai kibal experience ba kilaan em pan penlim ya ke Spain. Te paralog sa drop ki prediction jongpi hapo ke comment section. Mano try ban yokur kanam job ban yorung sya ke semi final. Te paralog menta kasngi tang kini ki video ki bakindiat kublai shibon.